Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma? Kasurkar kalau siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Tona kaliang yung ki agency Western Sun negsni da kwa ipentip che ki pajba woro hi yang ki kon yang garilum jantia yang i wa yo in step ya kubor ko wasnau si wada katai katol gate ko em hayalong wada buk wi de buk wi daga FAR hagan ga traffic ko em pramer ne benta wa dabuk ki yang kamtam yang ngau presiden te nagaliang kayong ila dawan ini ha traffic itself ini da yaklam de yo yaklam le wa gini gi in charge ini te da khana gi wa to wa ni da wa bu gi tai gi tre tol git heta ne benta wan i u plaj la kesin ko nekong haduk kesin ko ar haduk kesin ko le wa pelai i kiri ki ML04 wa ki ML11 wa pelai cha i uchim khajna da kini gi i tre tolgit heni ha kata ke thau te nagaliang yong i da yaklami we da penyogi ila apo yong gani ka traffic cell ko em apo pramer da penyogi ila ko order wa da yok kata ka wada yok ta tolgate now DC te hagani ga order nagaliang ga yong geseng la mem hun ko ne bha wada permi ki kamwa kini don hi gichnong ki waye uplaj ya kani ka jinglum khajna hagani ga thau kini gichnong daman ki wa kat kam yo ya kani ga order now DC ki yalong pasi pramer sabak muswang muthlong Mugaswan nongba mi mtru ke kawasnau si wong kani kerkom pemi ki ya kani ka order naudisi man ko kam kwa nyau chiliang lana kam wa penparia ya gerilum jantia yong i lana hapo yong kini ki arteli district yong i te kawi kawasnau si doi kawar kawasnau si doi hawa yi ki pajba da bo ki da ye ki uchna ye gerul tangwa ko phla Hagini nan gitrei tolget punya ki le umye gi uchna lane uthau ye karul yong ki la da compare yo surok wachna he ni la mem man usrok wamiet obha kam chiwi ki district lane kam chiwi ki state te la da pai yo la da kenmo yo nu surok le o da am chwa hi u la do ipor min chwa ne bha hagapor min chwa da am usurok man da poi kat ni le hawan gini tolget mem kata gejing yeper mem kata gejing kela usurok daman be ukam jo lane ye ukmai khajek isais hetu heini tangwa usurok mem man gejing kela gejing per lengba de walum khajna na gini tolget tena galiang gayong i da pesau si jor we de yo i mot lengba gini gidakhar kiwe him tendar kiwe him kontrak ye gini ga tol plaza go em hini yelong mut dasdang gi uyu roy ye kini gibru lokal gitreri yang IUM sening gathany bonsin da jubab ki da ong gila yusnya bunut nau pajba hawa duk lei phau tengka don hi kerkom chimpoisa kana galiang yong i dap i de snau si de snau khia ko jur i lada
pai la da mudur bhai la da khen bhai ha ka chisngi kan no ka jing do nong na gani ka than ka thau yong i he jeng skiat ka jing mi poisa ha ki bru yong i man go goroi ka upar stem ko wi la ne hakini gisngi wakat tele tangwa lungba gani ka poisa wier go cha kom to sap wier kamtam gini gi tre thau tre ri yong i chini ne te idau la da khen i kat no jing do nong ko kro ha ki bru yong i man go ta bha ya ka imlang salang la ne kamjo ya ka rukom pelai penwan ke poisa ka wm hagani ka thau yong i ka kamte la sewi hila ka war la da perkhat i kani ka tol gate kani ka tol plaza ini mut la da pai kam chwi nan gi thau mi hap hila mut um go hini te sagawi i kwa i kubor pai ba kamu da bo ki i da ujor da FIR yang kau presiden henre ngam em snyau kata snyau yamram kau presiden wada ki wada bo ki daga FIR da ujor ki hapo yang ka traffic cell kau em po pramer jana kali yang i da perchangi ulai pun mustap mengkawi chau DC lane wi klami ya o wa pun kala ya kenika order kau wada i umpriangi kamu depan ini bentau pelaj yaki ML04 kamjo i11 lada UDC oda persau yakni lada penek be yakni ke order nagal yang imban sei dau pemi ke wi tok ke yaki ke hak do wat hakmat yang ke yung krekam yang DC nagal yang ke yonga ngakularo khmat upai ba la ngam emtenya ini mentai te ucak kem ye ki nga ukem ye ki nga ukso hanre nga ule ne benta into ne benta i wajing snyau yang gesen yang i ne benta ke jing snyau ke yonga i ap i de kesur yang pejba udah perkat i woto kamnu ule ne benta uyo ke jing mentoy lane uyada na gite gi woro ke jing kordet hapo yang keni gethan kamtam hapo yang gerilum janti yang i tel nagliang yang i le kam ka agency western zone dau chong perkat i le hapo yang ka CEC central body yang i lada udisi sngap idaule idagawat teng upumi pajba i uyikun na kularo hakmat yang dipajba we da klam chele yo itai tretol get nyawo nga lada pi lam penjam pi keni jengkwa kayong i ye pinga ukam ye pinga ukset tangwa kat ye jengkwa yang i tok pulai sendak set yang tok pulai ye jengkwa yang i nagaliang yang i gajensi i umpriang i kini order dalele wadayo na UDC wadapan gitai gi Dakar ki woman ki him kontrak ya kini ka tolgate ko em hilong te ila nagaliang kesenyong i kam ka western zone te idau ye chong perkat i churup wa CEC central body o perkat janai lane u le teng i hakani chisngi arsngi yo ulai CDC udawa ya kini kekam open baj katkam ke jingkwa ke yong i upelaj yaki ML04 kamjo i11 lada UDC lada khen nyau koru yakni jingdawa yong i daw em dagawinan ule i dagawa teng wat hakayung krekam yong DC le upemi i degi pajba chirup wakidakot ki member yong keseng